Amahoro y'Imana bane namwe mwese mukurikiye Umusanzu Media TV aho muri mu bice bitandukanye by'igihugu. Uyu ni umwanya tubagezaho amakuru ku buryo burambuye. Njye mugiye kubana ndi Daniel niyo nkuru. Muri aya makuru tugiye kubabwira ko mu karere ka Rusizi umusaza w'imyaka 70 y'amavuko umudugudu wa Karama akagari ka Mashesha umurenge wa Gitambi yasanzwe yahiye igice cy'umubiri yapfuye. Tuvuze kubabwira kandi ko urubyiruko rwasabwe kuba maso muri ibihe by'iminsi mikuru rukirinda ibishuko n'ibindi birangaza bishobora kurushora mu ngeso mbi zirimo ubusambanyi no gukoresha ibiyobyabwenge. Turababwira kandi ko imiryango 80 yagizweho ingaruka n'imirimo yo kubaka urugomero rwa Rusumo ruherereye mu karere ka Kirehe igiye kwimurirwa mu mudugudu w'icyitegererezo nyuma y'uko imirimo yo kubaka urwo rugomero iri kugana ku musozo. Turibuze no kujya hanze y'u Rwanda tubabwire ko imodoka bivugwa ko yari itwaye abarwanyi b'umutwe wa M23 yatwikiwe mu gace ka Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Tubafite n'amakuru ari kuvugwa mu myidagaduro ndetse na siporo, byose muraje mu bikurikirane ku buryo burambuye. Mu gutangira aya makuru reka tuyahere hano mu Rwanda mu karere ka Rusizi aho umusaza w'imyaka 70 y'amavuko wo mu mudugudu wa Karama akagari ka Mashesha umurenge wa Gitambi yasanzwe yahiye igice cy'umubiri mu nzu yapfuye. Amakuru twamenye avuga ko uyu musaza witwa Nsabimana Pascal atabanaga n'abana bahubwo yagarutse kwa nyina ufite imyaka 92 y'amavuko kugira ngo amwiteho. Uyu mukecuru akaba ari nawe wasanze umwana we yahiye atabaza inzego z'ubuyobozi. Ibi byabaye mu ijoro ryo kuwa 24. Amakuru avuga ko nyakwigendera yakundaga itabi risanzwe bityo ubuyobozi bukeka ko ryashokeye kuri matora yasinziriye igice cy'ibumoso cy'umubiri we kirashya bimuviramo gupfa. Mu butumwa umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge yahaye abaturage yabasabye kwirinda ibintu byose byashira ubuzima bwabo mu kaga. Inzego z'ubuyobozi n'iz'umutekano zagezeyo zitangira gukora iperereza. Umurambo wa nyakwigendera ukaba woherejwe mu bitaro bya Mibirizi gukorerwa isuzuma. Mu yandi makuru kandi muri iki gihe cy'iminsi mikuru urubyiruko rwasabwe kuba maso muri ibi bihe by'iminsi mikuru rukirinda ibishuko n'ibindi birangaza bishobora kurushora mu ngeso mbi zirimo iz'ubusambanyi no gukoresha ibiyobyabwenge. Ni ubutumwa bwatangiwe mu bukangurambaga bwateguwe n'umuryango utari uwa leta Réseau des Femmes Œuvrant pour le Développement Rural bwabereye mu murenge wa Gisozi mu karere ka Gasabo. Urubyiruko kandi rwibukijwe ko gusoza umwaka atari igihe cyo kwinezeza birenze no kwishora mu biyobyabwenge cyangwa mu zindi ngeso mbi. Rwabwiwe kandi ko burya imibiri yabo ikora igihe bageze mu bugimbi no mu bwangavu ndetse n'ibishuko bagomba kwirinda kugira ngo batagwa mu mutego wo gukora imibonano mpuzabitsina bakiri bato. Abakobwa bakiri bato basabwe kwirinda inda zitateguwe kuko zibaviramo kugira imibereho itari myiza, kubatera amakimbirane mu miryango yabo no guhagarika amashuri yabo bakajya kurera umwana nta bushobozi bafite. Abayobozi batandukanye batanze impanuro harimo Bazarama Marie Michel umuyobozi ushinzwe imibereho myiza muri Réseau des Femmes aho yabwiye urubyiruko ko ibishuko bishobora kugira ingaruka zihita zigaragara ako kanya ku muntu cyangwa bikangiza ubuzima bwe bwose. Yatanze ubutumwa ku rubyiruko rwishora mu mibonano mpuzabitsina nta nyungu ibamo aho bitera ibyago byo kwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, inda zitateguwe, guhagarika amashuri no kwandura indwara zidakira zirimo sida. Iyi niyo mpamvu Bazarama yasabye urubyiruko aciye bugufi kwirinda biruseho muri ibi bihe bisoza umwaka kuko ahanini abarushaka baba benshi kandi ingaruka zikaba zishobora kwiyongera muri ibi bihe by'iminsi mikuru. Réseau des Femmes yasabye ababyeyi kuganiriza abana babo ku buzima bw'imyororokere ntibumve ko kubivuga ari ibintu by'ibishitani kandi nasaba abakeneye ubujyanama guhamagara ku murongo wa 811. Reka aya makuru tuyakomereze mu karere ka Kirehe aho imiryango 80 yagizweho ingaruka n'imirimo yo kubaka urugomero rwa Rusumo ruherereye muri aka karere ka Kirehe igiye kwimurirwa mu mudugudu w'icyitegererezo nyuma y'uko imirimo yo kubaka urwo rugomero iri kugana ku musozo.
Minisiteri y'ibikorwa remezo yavuze ko imiryango isaga 80 ari izatuzwa muri izo nzu, bikaba biteganyijwe ko iyo miryango izashikirizwa izo nzu mu ntangiriro z'umwaka w'2026. Uruganda rw'amashanyarazi rwa Rusumo ni umushinga munini w'amashanyarazi ukomoka ku mazi uherereye ku isumo rya Rusumo ku mugezi w'Akagera ku mupaka w'u Rwanda na Tanzania hafi n'igihugu cy'u Burundi. Uyu mushinga ukaba warashyizweho ku bufatanye bw'ibihugu bitatu birimo u Rwanda, u Burundi ndetse na Tanzania, hagamijwe kongera amashanyarazi ahendutse kandi arambye muri aka karere. Uru ruganda rukaba rufite ubushobozi bwo gutanga megawati 80 agabanwa ku buryo bungana n'u Rwanda, u Burundi na Tanzania. Rukaba rucungwa na Rusumo Power Company Limited ari ihuriweho n'ibi bihugu byombi uko ari bitatu. Usibye izi nzu, imiryango izatuzwa muri iyo midugudu y'icyitegererezo begerejwe ibindi bikorwa remezo by'ibanze birimo irerero, Air Childhood Development izwi nka ECD, banubakirwa ibiraro by'amatungo mu guteza imbere imibereho yabo. Aya makuru kandi reka tuyakomereze mu yajyanye n'iyi minsi mikuru turimo, aho bamwe baraye bizihije umunsi mukuru wa Noheli, ari nako byagenze ku baturage batuye mu bice bitandukanye mu ntara y'Iburasirazuba, aho bagerageje kwizigama binyuze mu matsinda, byatumye bizihiza Noheli mu byishimo, ariko abandi bo bakaba batarabashije kurasa ku ntego kuko bataka kwizihiza uyu munsi batishimye kubera kubambura ayo bizigamye muri ayo matsinda. Mu mudugudu w'Urugarama mu murenge wa Gahini, akarere ka Kayonza, muri uwo mudugudu abahatuye bizihije Noheli mu byishimo nyuma yo kugabana inyama z'inka baguze ku mafaranga bizigamye muri uyu mwaka, ndetse bamwe banagabanye umuceri n'amavuta, nabyo byavuye mu bwizigame bwabo. Abatuye mu mudugudu wa Rebezo, akagari ka Mahanga, umurenge wa Kibungo mu karere ka Ngoma, bagize itsinda kwiteza imbere, bavuga ko umuyobozi w'itsinda ryabo yaguzaga amafaranga ababwira ko umugabo we ari we uyakeneye, kugeza ubwo yabagujije agera mu bihumbi 500, ariko ku munsi wo kugabana akabakenyeza rushorera, dore ko bahombye agera ku bihumbi 540. Mu gihe umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kibungo Jean Claude Ngirankabo avuga ko iki kibazo cy'abo baturage ubuyobozi bugiye kugikurikiranira hafi kuko butari bukizi, bityo harebwa icyakorwa. Reka aya makuru tuyakomereze mu yajyanye n'abana bishora mu ngeso mbi, aho bamwe mu bagore batandukanye babyaye abana bakabananira bakishora mu buraya, bavuga ko buri gihe bahora baterwa ipfunwe n'uko abana babo bishoye muri izo ngeso mbi. Bamwe mu bagore batatu bo mu mujyi wa Kigali babyaye abana bakishora mu buraya, babwiye itangazamakuru ko bababazwa cyane n'uko abana babyaye bababereye ibirumbo. Bavuga ko bababazwa n'uko hari abakeka ko aribo bagize uruhare rukomeye mu kugira ngo abana babo bahinduke indaya. Uwamahoro Clementine, umwe mu babyeyi utuye Rwa Rutabura, umurenge wa Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge, yemeza ko afite umwana wishoye mu buraya afite imyaka 17 gusa, akavuga ko aterwa ipfunwe n'imyitwarire y'umwana we, ndetse ko hari n'ahantu atajya anyura kugira ngo abamuzi batamukwena. Ni mu gihe undi mugore utuye mu murenge wa Gitega yemeza ko nubwo atunzwe n'umwana we atishimira ko akora uburaya, aho avuga ko nta kintu kibabaza nk'iyo abantu bose bari kukubwira ko umwana wawe yabaye indaya ikomeye kandi yabitewe n'uko yarezwe nabi. Mu gusoza aya makuru ari kuvugwa hano mu Rwanda, reka tubwire ko abifuriza kuri Poste de Santé ya Gahogo iherereye mu murenge wa Nyamabuye mu karere ka Muhanga bakomeje kwinubira serivisi mbi idahwitse bahabwa, ibasaba kumara amasaha arenze 8 bategereje kwakirwa, bikarangira batabashije kwivuza. Ku rundi ruhande ariko, Muremanganga Aphrodis uhagarariye iri vuriro we avuga ko ntako baba batagize, dore ko bakora kuri iri vuriro ari 2 gusa, bityo nabo bagasaba kongererwa umubare w'abaganga bakora kuri iyi Poste de Santé. Umuyobozi w'akarere ka Muhanga wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Eric Bizimana yatangarije itangazamakuru ko icyo kibazo ubuyobozi butari bukizi, bityo ko bugiye kugikurikiranira hafi. Ibi bibaye mu gihe u Rwanda ruri gushyira mu bikorwa gahunda yo kongera umubare w'abakoraga kwa muganga, aho kuri ubu rufite hafi umuganga umwe ku bantu bari hagati y'ibihumbi 8 n'ibihumbi 9, mu gihe intego
yarwo ari uko habaho nibura umuganga umwe ku bantu 7,000 nk'uko ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC giheruka kubitangaza, ariko bikaba bizanyura muri gahunda bise 4x4 igiye gushyirwaho hano mu gihugu cy'u Rwanda. Mu makuru ajyanye n'iteganyagihe kuri wa gatanu tariki ya 26 Ukuboza uyu mwaka, ikigo cy'igihugu cy'iteganyagihe Meteo Rwanda cyatangaje ko hateganyijwe umuyaga uringaniye ufite umuvuduko uri hagati ya metero 4 na metero 6 ku isegonda, naho igipimo cy'ubushyuhe bwo hasi giteganyijwe ni dogere Celsius 9 mu karere ka Nyabihu. Amakuru ari kuvugwa mu myidagaduro nuko ku mbuga ya Kigali Convention Center KSS hatangijwe ku mugaragaro ruhererekane rw'ibitaramo byateguwe n'umujyi wa Kigali bigamije gufasha abanyakigali n'abashitsi kwizihiza iminsi mikuru ya Noheli n'ubunane mu byishimo. Ni ibitaramo byatangiye kwa gatatu tariki ya 24 Ukuboza uyu mwaka, bikaba byarateguwe mu buryo bwo guhuza abantu bagasabana bakidagadura binyuze mu muziki, imbyino, sinema, umupira w'amaguru n'ibindi bikorwa bitandukanye by'imyidagaduro, hanakorwa serivisi zo kurya ndetse no kunywa. Abakunzi b'imyidagaduro bashyizwe igorora kuko ibi bitaramo bizamara iminsi 10, ni ukuvuga kuva ku itariki ya 24 kugeza ku itariki 2 Mutarama, bityo bigatuma umujyi wa Kigali uba ahantu h'urusaku rw'ibyishimo n'udushya dutandukanye. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali Dusengiyumva Samuel yavuze ko iki gikorwa kiri ku murongo wa gahunda yiswe umujyi ushyushye, igamije gutuma abanyakigali bahora bafite ubuzima n'ibikorwa bishimisha abaturage bose. Ibitaramo bisoza umwaka bizwi nka Kigali Countdown Fest birakomeza kuri uyu munsi, hakaba hateganyijwe Family Day, umunsi w'umuryango ibera kuri KSS Lando, aho imiryango iri busabane mu byishimo. Uretse ibikorwa by'imyidagaduro ku mbuga za KSS hashyizweho ahantu hatandukanye hari serivisi zo kurya no kunywa, hamwe n'aho abantu bashobora kwicara bakaganira bagasabana mu mwuka mwiza w'ibyishimo. Ibi bitaramo bitegerejweho kongera umwihariko mu gusoza umwaka 2025 no gutangira w'2026, by'umwihariko bigatanga amahirwe ku banyakigali yo kwizihiza iminsi mikuru mu mutuzo, ibyishimo no gusabana. Mu yandi makuru akomeje kuvugwa muri iyi si imyidagaduro, umuhanzi Mugisha Benjamin uzwi ku izina rya The Ben yegukanye igihembo mu birori bya The African Entertainment Award USA 2025, aho yatsinze mu cyiciro cy'umuhanzi w'umugabo mwiza mu burasirazuba, amajyepfo n'amajyaruguru ya Afurika, mbese nka Best Male Artist East South North Africa. Muri iki cyiciro The Ben yahigitse amazina akomeye mu muziki wa Afurika, aho harimo nka Mohamed Rano, Lofana, Rayvanny, Kuzowan, Lika Kezi, Kaizi, Mario, Byeneme, Baraza, Master Kiji, DC Dross ndetse n'abandi. Ibintu byashimangiye ko ari umwe mu bahanzi bahagaze neza kuri uyu mugabane wa Afurika. Ku rundi ruhande ariko bisa naho bibabaje, mukeba we Bruce Melody nawe wari uhagarariye u Rwanda mu byiciro bitandukanye, wakaba atahiriwe n'amahirwe kuko nta gihembo na kimwe yegukanye. Naho muri siporo, ibihugu 8 nibyo bizahurira mu irushanwa rizabera i Kigali rihuje amakipe y'ibihugu ku migabane itandukanye, ritegurwa n'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA. Ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ryatangaje umubare w'ibihugu bizakina iri rushanwa rizahera ku itariki ya 23 kugeza ku itariki ya 31 Werurwe umwaka utaha mu 2026. Iyi mikino ya gicuti yizahuza amakipe y'ibihugu y'abagabo n'abagore ku migabane itandukanye muri gahunda ya FIFA ya 2023 kugeza mu mwaka 2027, ikubiyemo kuzamura imikino ku rwego rw'isi. Mu itangazo rya Ferwafa yagaragaje ko mu Rwanda hazaba hari amakipe 8 y'abagabo azaba agabanyije mu matsinda 2, nubwo ibihugu bizayakina bitaramenyekana. Iyi mikino iba mu karuhuko k'amakipe y'ibihugu, ihuza amakipe adakunze kubona imikino ya gicuti cyangwa ngo abone amatike yo gukina amarushanwa akomeye yo ku rwego mpuzamahanga. Usibye u Rwanda, ibindi bihugu bizaryakira ni Australia, Azerbaijan, Indonesia, Kazakhstan, ibirwa bya Maurice, Puerto Rico na Uzbekistan. Ni mu gihe kandi yo mu cyiciro cy'abagore izabera muri Brazil, Cote d'Ivoire ndetse na Thailand.
Naho mu makuru ari kuvugwa hanze y'u Rwanda, reka tubabwire ko amakuru aturuka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yavuga ko imodoka bivugwa ko yari itwaye abarwanyi b'umutwe wa M23 yatwitswe mu gace ka Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru atangazwa n'itangazamakuru ryo muri RDC avuga ko iyo modoka yatwitswe mu gihe cy'igikorwa cyagambiriwe cyo gutega igico, aho humvikanye amasasu menshi mbere y'uko ikinyabiziga gifatwa n'inkongi y'umuriro. Nta makuru yizewe aremezwa umubare w'abantu bari muri iyo modoka cyangwa niba hari abaguye muri icyo gikorwa cy'ubugizi bwa nabi. Kugeza ubu ubuyobozi bwa M23 ntiburagira icyo butangaza kuri aya makuru, kimwe n'ingabo za leta ya Kongo zitaragira ibisobanuro byimbitse zibitangaho. Bikaba bibaye mu gihe umutekano ukomeje kuba muke mu bice bya Rucuru na Masisi, aho imirwano ikomeje kugira ingaruka ku baturage. Mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa hanze y'u Rwanda ari nayo turi busorezeho, umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Leo wa 14 yasabye Uburusiya na Ukraine kwishakamo imbaraga zatuma habaho ibiganiro bigeze intambara ku iherezo. Ibi bikaba bikubiye mu butumwa yageneye abivatikani ndetse no ku isi yose muri rusange, aho Papa Leo wa 14 yabusomeye imbaga y'abakristo yari iteraniye ku mbuga ya Bazilika yitiriwe Mutagatifu Petero i Vatikani. Iyi akaba ari nayo misa ya mbere Papa Leo wa 14 asomye ari kuri Noheli. Papa Leo wa 14 kandi yasabye ko intambara mu bice bitandukanye by'isi zihagarara, aho yahamije ko intambara yo muri Ukraine igiye guhagarara ndetse impande zihanganye zafashijwe n'ubushake bwazo n'umuryango mpuzamahanga ngo bashake imbaraga zituma binjira mu biganiro bitaziguye kandi birangwa n'ubwubahane. Amerika ikaba yarashatse kenshi guhuriza ibi bihugu byombi mu biganiro, ariko kugeza ubu hakaba nta ntambwe n'imwe yigeze iterwa yageza mu biganiro bitaziguye mbese bisoza iyi ntambara. Ni nuko nyasoje, reka mbashimire mwese twayabanyemo. Njye ndi Daniel Niyonkuru, hagati aho reka mbifurize kuzagira umwaka mushya muhire.